Tseleno le itemogelang dikgwetlho. Bogogi jwa kgaolo ya Charles Hill bo kopiwa gore bontsi jwa ditiro tsa lenaneo la ditlhabololo tsa kgaolo di neelwe dikhamphane tsa kgaolo eo. Mo go tsa metshameko Luba Makoti Tsholofelo le Atan Rapulana ke bomampodi ba kgaisanyo ya Botswana Karate Open Championship mo nongwaga. Ntsolo e la ga Thato Kgosimore yo re neelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse topotaposa ke yo re nnang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo o di amogele mo pegong ya ntlha mothusa Tautona Renda Bagaolathe o gakolotse setšhaba go tshwarelela mo tumelong le tsholofelo mo pakeng eno e thata ya lefatshe leno le itemogelang dikgwetlho di tshwana dipolano le tlhoko la ditiro le kwelotlase ya itsholelo re Gaolathe o tlhalositse se kwa moletlong wa ga bomotho wa kereke ya Evangelical Lutheran ya Mono Gae mosong ono kwa Ramotse Rutlепego ka Monica Seswela. Bogogi jo bo akaretsa baeteledipele ba dikomiti tsa tlhabololo tsa metse ya kgaolo eno jaaka Ngojane, Metsimantsho, Tsotsa, New Qanagas le mengwe. Morago ga ditogamano tsa kgaolo, khansele ya Charles Hill le ofisi ya mopalamente di rola ditiro tse di tla dirwang monongwaga. Metse e tlhaloseditswe fa bontsi jwa ditiro e le tse di tla godisang itsholelo mo kgaolong eno. Tse di kgothatsa jalo community gore e tseye karolo e oune di-project tse e be ya appreciate gape mo tikologong ya bone gore ke dihe di-resource kana ke dihe tse re nang natso mo tikologong ya rona tse e leng goreng re ka di dirisa go tlhabolola matshelo a rona. E re ntswa metsi ikopile ditiro tsa madi a 34 million pula dingwe di ne tsa segelwa kwa thoko ka kgaolo yotlhe e filwe 10 million pula hela ka ngwaga wa madi. Jaaka le ntshitse ntlha e le nngwe hela ye reng re tla be re ya go dira melora ne re tsentse melora ye yotlhe mme re be re pataganya le tiro ya go dira di-toilet paper. Re keletso ya rona ke gore re tsamaye re go e bona e tle re ga gote polasi ya lona e fensiwa ka 2 million re be re itse gore 2 million go tawa go dira eng se sa kae. Go ileng gore tota di-guest house di dintsi mo Charles Hill so re kopa gore re dirwe a mini abattoir. Mo nakong e puso e lwelang go tsosolosa itsholelo re motsamai o go etlhile gore ditiro di fiwe dikhamphane tsa mo kgaolong. Madi a CCP modulasetilo wa council ke local empowerment. Di-project tsa CCP bontsi ha ise e bana ba kgaolo ba sena le boitsanape jo boleng jwa yone ke yone re tshwantseng gore re go e batlela batho ko ntle re tle go bona ba e dira. Dikgaolo tsotlhe go tswa ka Kalfontein go a go tsena ko Nojane di-project tse ba di kopileng di tshwanetse madi ao bogolo a helele mo diatleng tsa bana ba ba mo kgaolong. E re ka jaana kgaolo e le mo molelwaneng le lefatshe la Namibia mme ebile dithoto tsa madi a 10 billion pula di ralala ka tsela e kgolo ya Trans-Kalahari Corridor. Bontsi bo dumela gore ditiro tsa ditlhabololo e nne tse di tla robang sengwe mo motsamaong wa batho le dithoto tsa mafatshe o mabedi. Bensi Bosigo, BTV News, Charles Hill. Pego eo tota o etso ile ya moparamente wa kgaolo ya Charles Hill re motsamai a gotlhileng bogogi jwa kgaolo e go netefatsa gore bontsi jwa ditiro tsa lenaneo la ditlhabololo tsa kgaolo kgotsa constituency community projects di neelwa dikhamphane tsa kgaolo mme re boela ko pegong ye mothusa Tautona Renda Bagaolathe a neng a kgothatsa setšhaba go tshwarelela mo tsholofelong. Banana ba kereke ya Lutere kwa Ramotse ba amogela mothusa Tautona le phuthego ka molodi o monate wa kopelo kwa molotong wa ga bomotho wa kereke e. E re ka kereke e lejwa e lebana le seabe mo go bateng tharabololo ya tse di tshwenyang mo setšhabeng. Mothusa Tautona re Gaolathe a re paka eno e lefatshe le itemogelang dikgwetlho e thoka borre le bomme ba ba tshwareletseng mo tumelong. Lehatshe la rona le mo pakeng e ke ka reng ke paka e thata. Paka e bana ba rona ba le bantsi ba sa boneng ditiro. Paka e mo go yone batho ba le bantsi mo lehatsheng leno ha gongwe le yone tsholohelo ba sa nne le yone gonne botshelo
bothata. Re mo pakeng e mo go yone go na leng dipolano, mme re mo pakeng gape e tlhokang banna le basadi ba ba nang le tumelo. Tumelo e tswang mo modimong ke tshwantshanya le mohikelo. Ha o na le tumelo ya boammaaruri le tsholohelo ya boammaaruri gongwe le gongwe ko hetang teng, ba tshwanetse gore ba kape mohikela wa gago. Le fa go ntse jalo, mo palamente a re dikgwetlho tse dingwe di ka tsibogelwa ka dithabololo. Go na ra re tswela ka sele mme mmuso o tona thata le go thega go na le ditsana ka go tshola le go South Africa go ga ba na dishopo ga ba na itse ditoro ha ne dipore re ya re ka o tsana pate ba tla tla go ba go tlogela dinanta tse ka kwala. Molaetsa wa letsatsi wa remelela mo bukeng ya Habakuk, phuthego e gakololwa go itsheka-tsheka le gone go gakologelwa mothodi wa yone ga nako e le thata go kopa kaedi. These are the community sins, these are the national sins due to things that we failed to do at the right time, or the actions that we are not able to do for personal gains. Ke sone se re iphitlhelang re bua ka bo GBV, re iphitlhela re bua ka tshenyetso setšhaba, re iphitlhela re bua ka dipolano. But it is for such a time as this. The church doors are open to welcome you home so that you can be the difference that this nation needs. Kereke e kopile go nna le seabe mo go ageng Botswana yo mošwa o puso e batang go mo fitlhelela kwa botshelong jwa Motswana mongwe le mongwe bo tokafetseng. Moya boitshepo bolola le bone mo dibekeng tse le mo dikgweding tse fa ba sutlha mengana ya botshelo modimo ga ba lebeletse ka tshologelo. Strengthen their faith, their hope, give them resilience, Jesus, until they make it through. Ka Christ Jesu. Monica Setshwaela, Botswana Television, Ramotswa. Palekgotla le tlhokomelang ditlhwatlhwa tsa thekiso ya lefatshe le matlo le kopile setšhaba go dirisana le maloko a ikwadiseditseng semmuso ka se se ka thusa Batswana go lemoga manwenwe a tsietsang batho ka go ba rekisetsa lefatshe le matlo tse e seng tsa bone. Mookamedi wa lekgotla la thekiso ya ditsha le matlo mme Chandada Masendukusane o kopile badiredi go ruta setšhaba bodiphatsa jwa go dirisa batho ba ba sa ikwadisetsang go rekisa ditsha kana matlo a bonno ka fa molaong. Mekusane supile fa go le botlhokwa gore badiredi ba ba kwadisitsweng ka molaong ba ne le tirisano le setšhaba le badiredi ba puso go ruta setšhaba botlhokwa jwa go rekisa lefatshe le matlo. Mokgatlho wa Real Estate Institute of Botswana o simolotse mo Botswana o kwadisitswe semmuso ka ngwaga 1994. Ka ngwaga wa 1994 ne go na le dikgang tse dintsi tsa tsietso mo dikgang tsa theko le thekiso ya lefatshe. Ka nako eo baitsanape ba leng gore ba rutetswe tiro ya theko le thekiso ya lefatshe, baitsanape ba leng gore ba rutetswe yone real estate go kala le seelo sa gore lefatshe le ka ja bokae. Be ba ikgobokanya ba re ra ikgobokanya re le baitsanape go re ruhatse gore re sireletsa setšhaba. Ke re ruhatsa yana gore mo go direleng setšhaba mo dikgang tsa theko le thekiso rona re tabele ba ba dirang re sala molao morago kana re letsa le gore go nne le molao o e leng gore o sireletsa setšhaba, o sireletsa itsholo la Botswana, o sireletsa ka ga theko le thekiso di tsamayang ka teng, o sireletsa ka ga le gone seelo sa go kala gore tlhwatlhwa ya matlo, tlhwatlhwa ya ditsha, tlhwatlhwa ya dikago e tsamaya jang. Lephata la botsogo le la dikgaolo le tsa ngwao a dumalane fa tla bereka mmogo go rarabolla matshwenyego a baoki a saletseng kwa morago jaaka dikokelo di tla bo di busediwa kwa dikhanseleng kgwedi ya Moranang e tlhola gangwe. Se se builwe ke motshwarela modulasetulo wa lekgotla la baoki re o reeditse ke le bakgosi mo phuthegong ya khansele ya Selebephikwe. Makhanselara ba kailwe bakhanselara pego eo e tla jalo ka Mamusi Siska. Morago ga dibeke tsa dipuisanyo lekgotla la baoki la re le wetse ebile le dumalana le tshwetso e tserweng ke maphata a mabedi ya go isa bodiredi jwa dikokelwana kwa lephateng la dikgaolo le tsa ngwao go tswa kwa lephateng la botsogo.
le ntswa go fuduga mo go ya go ja mo sepatšheng sa dikhansele ditsheko kgotsa boikuelo jwa babereki tse di saletseng kwa morago e tla nna boikarabelo jwa maphata ao ka bobedi. Re consultile mo go tseneletseng re ne re lebete semolangwana pele ne re akantse gore re nya yo sa ntseng a kolutiwa a se ka tsamaya ampe yo sa ntseng a le kgang a se ka tsamaya ene a sale gore Ministry of Health we hetse pele me ko bo eno ra le mo gore ha re ka re tsa ruti yoneo go ka dia yone transition e leng gore eletsa gore tota ne le go ya ka rona ka be go go dile simolola ka January e seng ka April re hararilwe ke dikgang ko Ministry of Health ra kolota re na le ditsheko tumalane le goreng go berekelo mo goreng di tswalo mme bontsi jwa ditsheko tse di riwetseng di bata madi ene madi a mantsi ene madi ke one a ntseng a shota ka Ministry of Health ka jalo di ministry ka bobedi le makgotla a babereki dumalane gore tse di sa welang di a go tsamaya le baeng ba tsone ko dikhansele mme di tsamaya di tshwaraganetswe ke di ministry ka bobedi le di trade union gore kgang ya gaope e se ka ya lathega. Makhanselara a amogetse mogopolo o ba tlhalosa fa se tla neela setšhaba sebaka sa go amogela dithuso ka pela. Budget ya rona ne re eleditse gore e nne le ntswananyana because kana Phiko is a center of attraction. It's a center of attraction. Batho ba tuwa ntse ba heta goneha go sa kgathalesege gore rona kwano re dumelane gore nya go decentralize bangwe le bangwe ba ikemetse gore dule mo gore Phiko is a godmother ya dipatela tse di ka kwano tsa bobonong tsa boe. Re itumetse ba gaetsho ka gore go a go nna motho gore re golaganye sente le bone le lona gore ka gore taba se re kopane lona ka le tisho mo counseling ya rona yana ka gore ne re ntse re na le bothata ja gore ha ba re bolela gore melemo ga iyo go dipatele ne re sa itse gore re ka bua ka puo e ntseng jang ya no gompieno go monate ka gore re so se le sengwe hela ka le bo nurse gore ka re na le thaelo e ntsi go ne go ete go buege mo dinakong tse di ko morago gore re tsise go lo mo ga doctors ratio ke ra go re go hehosa re go hira a re go hira ka ha re ka kgonang ka teng. Councillor Silibe Phiko e tla dirisa madi a fetang 4 million pula mo mading a ya betsweng ditirelo tsa councile a 165 million pula e la dituelo tsa badiri ba ba yang di-counseling. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. wa tshosa ntse le dikgang tsa Botswana Television ra tswelela bagwebi ba mono ba kgotleditswe go sala morago melao le ditsamaiso tsa kgwebo go fokotsa ditsheko. Mookamedi wa khamphani ya Alvaro Africa yo e bileng le morulaganyi wa thutopuisanyo ya go ruta bagwebi ka tsamaiso tsa dikgwebo Witness Ditshweu o ne a fa bagwebi ba sebaka sa go rutwa ke baitsanape ba ditsamaiso tsa dikgwebo mono a rutlepego ka keletleletswe somolekae. Bagwebi ba feta 50 mo letsatsing le ba ne ba nna le sebaka sa go rutwa ka ditsamaiso tse di amogelesegang tsa kgwebo tse go supilweng go le botlhokwa fela thata gore ba di sale morago di akaretsa go kwadisiwa ga dikgwebo tsa bone go duelwa ga makgetlo boeteledipele le tsotlhe tse di tlhokegang mo tsamaisong ya kgwebo. Compliance is botlhokwa because number one, ha ke simola mo monaneng o ithaela re gona le the opportunities e leng gore when you are fully compliant as a business owner and as a young person you benefit from. Dikgang tsa go tshwana le bo YDF, or if your business is fully compliant o kgona gore o apply bo YDF, and also as a business person how na fully compliant gore lo yana o iphokoletsa stress sa gore kana BRS ka moso itotso ga etsa di asset tsa me BRS ka moso itotsa ko lo yam. It's either we fear formalities or we don't want to comply with formalities. The first form of compliance which you're going to do as an SME, and it's the only one you're going to do forever, when you register your company, that's the one thing you're only going to do, and annual returns, because without annual returns being filed, you can't do business. Other than that, you don't comply. Go supilwe fa go le maleba gore ope yo eletsang go nna mogwebi a nne le kitso e rileng ya kgwebo pele a simolola loeto la gagwe la go nna mogwebi. We offer basic trainings. We've got 4. They can be offered virtually or physically like we are here. We've got entrepreneurship development training. Yellow Hansi is the one that we encourage that you start with because
it introduces you to the world of doing business. Bangwe ba ba neng ba tsene thutapuisanyo e ba itumelela sebaka sa go ithuta ka jana seo se tsile go ba thusa go nna le seabe mo mohameng wa kgwebo. When it comes to businesses, a lot of Botswana don't really know what goes behind the scenes. They need to know compliance, they need to know CSR, they need to bontsi jwa Botswana ga ba itse se se tlhokegang mo kgwebong mme morago ga dithuto tse ke ikaelela go arogana le Batswana go rala lefatshe leno ka dithuto tse go botlhokwa gore le bone ba nne le kitso ka se se tlhokegang. you to even have a successful business, you also need to be on the sustainable side of things. It has been really insightful. I'm into the health and wellness sector. My company is... Ke tsela gore morago ga se jaanong re tsile go iketa ka thupana go dira dilo sentle le go sala ditsamaiso morago. From even getting our trade licenses intact. Bagwebi ba kgothaditswe go inakanya le thutopuisano di tshwana le tse gore ba nne mo seemong se se rileng sa go diragatsa maitlamo a bone e le bagwebi a go thusa lefatshe go godisa itsholelo le go thama membereko. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Wa sejanong a re tlhodimele mmogo tsa mafatshe a sele re simolola kwa Malawi banni ba metse mengwe kwa Malawi le Zambia ba sekisa lekgotla lengwe la tshomarelo diphologolo ka kgang ya go hudisetsa ditlou tse di 260 kwa mafelong a bone go begwa fa lekgotla la International Fund for Animal Welfare le kaiwa fa le na le seabe mo phudisong eo le ntswa le ganeditse fa le dirile sengwe se se phoso le fa go ntse jalo banni ba batla gore lekgotla la IFAW le rebolle mathata a ba nao mme ebile le duele ditshenyegelo ditlou tse di neng di tshwanetse go nna mo lefelong le le sireletsegileng la diphologolo di bakile dintsho le tshenyo ya dijalo le dithoto mo mafelong ao. Kgang e supa ka fa go leng thata ka teng mo mafatsheng a Aforika go dira maiteko a go sireletsa diphologolo ka tsela e sa kgotlha-kgotlhaneng le batho. Ha re tswelela re Amerika tatona wa Amerika Donald Trump o santse a itumele sekgono go oketsa ditlhwatlhwa tsa dithoto go tsweng kwa mafatsheng a sele ntswakgato eo e supa fa ya maitsholelo le mebaraka ya lefatshe la gabo dipego di tlhalosa fa Donald Trump a tsweletse ka go laela bagakudi ba gagwe go saošaošeng mo go tsholetseng ditlhwatlhwa tseo jaaka puso ya gagwe e ikemiseditse seemo se se tla tlhagogang jaaka mafatshe a ipusolosetsa go ya ka pego ya Washington Post bangwe ba ba gaufi thata le Donald Trump ba boletse fa ntse a rulaganya thulaganyo e ya go oketsa makgetlo a ditlhwatlhwa tsa dithoto tse di tswang kwa ntle ga go aga sešwa itsholelo ya lefatshe leo le fa mafatshe a dirisanya le Amerika a ntse a gakwalela gore Trump a bepise seemo se go bolela fa sa dumalane ka lenaneo leo maikaelelo a lone ke go godisa madirelo go oketsa ditiro le madi a tsenang mo sekgwameng sa puso bošeng Donald Trump o na boela kwa mogopolong wa go pega makgetho a tshwanang mo dithotong go sa kgathalesege gore di tswa kwa lefatsheng lefe. No, I'm not going to bend at all. We've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. We don't need their cars. We don't need their energy. We don't need their lumber. Now, there'll be a little disruption, but it won't be very long. Ha re digela tsa mafatshe a sele re le ba kwa Myanmar batho ba le 1644 ba tlhokafetse mo thoromong e kgolo go di gaisa kwa lefatsheng la Myanmar ka sekale sa 7.7 magnitude ka la botlhano go kaiwa fa dipalo tsa ba ba tlhokafetseng di ka nna tsa tsholetsegela go ya kwa go dikete di le 10 banamodi ba ba tlhaelelwang ke ditsompelo ba santse ba batla bahalodi jaaka lehatshe leo le kopa thuso go tsweng ka mafatsheng a sele mafatshe a le malwa a setse a simolotse go isa dithuso morago ga gore puso ya sole ya lefatshe leo e pegwe kgaosetso papadisanyo ke mafatshe a bophirima e kue mokgosi maiteko a go falotsa batho a tsweletse le kwa Thailand kwa batho ba le mokawana ba santseng ba batliwa ka tlase ga makgasa a kago ya matlhatlhaganyane kwa Bangkok eneng ya phutlhama morago ga thoromo eo ya lefatshe lekana la lekgotla la ditšhaba la re namolo e le re la ditšhaba la namolo la re thoromo eo e bakile tshenyo e maswe mo maharatlhatlheng a ditsela le dikago selo se se kgoreletsang maiteko a go gorosa kwa go tlhokegang thuso teng wetso a re di bepegolana teng ha morara ithato go se more o gonela tsa metshameko
ke a go leboga o lebile sa moka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight Mothetso Madume a re bepego di gogang kwa setlhoeng dinno tse pedi tsa ga Serati Semadi di tlhomisitse fa setlhopha sa Swa Flamingos se boela kwa toropong ya Soa ka dintlha tse tharo jaaka se ne se fapha sa Township Rollers ka dinno tse pedi go lefela tshokologong eno mo motshamekong wa FNB Premiership kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng mo motshamekong o mongwe ditlhopha tsa Matebele le Morupule Wanderers di palelane ka maleka a nno e le nngwe setlhopha jesa matlhomonate ka matlhasedi a setlhopha sa Township Rollers le Swa Flamingos for the home fans. Vaya caña le letoa para Valetswai baitela barobetse ko morago ba Township Rollers abare tsanki kya bonga Serati Semadi Magoro o romela Magoro ye kwatsi wash what a header kutonyera mo Serati Semadi no chance for Mapakela. So we led them to have possession, but useless possession, because they didn't have any solutions until beginning of second half, where we agreed to give them possession and to wait our trademark, and that is counter-attacks. On that way we scored second goal after 3 minutes. My technical team made a substitution. It was evident. We were even told to players, the way you're playing, you are going to concede that side. And they keep on doing the same thing. I don't know why. We lost the game that we needed so much. It's very painful. mo motshamekong o mongwe wa league ya FNB Premiership setlhopha sa Neko United se latlhegetswe ka nnogo lefela kgatlhanong le sa Extension Gunners ka matlhatso kwa Samson Stadium ke ipedile ga o le balem o rulagantse dintlha tsa motshameko o Benga Majombolo ba simolotse motshameko o sente ba etela dikwata tsa Gunners kgapetsa mme ba fithela bophelo ke a leboga Sente go ka sireletsa dithopa ka bobedi di ne tsa tswella ka maiteko a go bata nno mme ga retela motshameko wa ya go ikhutsa ele lefela karolo ya bobedi mo katisi wa Gunners a taanetse basimane ba lo batse ditaelo mme ba ba tokafaditse tshameko ya re motshameko o tsamaile metsotso e le 60 le bobedi setlhopha sa Neko United sa nno mme molaodi wa motshameko a supa fa ba tsene ka fa motsetseng metsotsonyana morago ga tiragalo eo setlhopha sa Neko United se santse se ipelaetsa ke Sekile Chisive a nosa go nela Gunners phenyo Football, the only way to win games to score goals. Created great opportunities. Mo motshamekong wa kgwele ya dinao tsela e nngwe fela ya go ka fenya motshameko ke go nosa dino ke tsone tse di ka go fang phenyo re ne re na le ditshono tse dintsi tse re ka bonne re nositse ka tsone mme re paletswe ke go di irisa ke ka tswa ke sa itumelela gore setlhopha sa mega sa fenya mme ke itumelela gore ditshono tsone re kgona go di dira seo se supa fa sengwe sone re se ira sente. At this moment, I think we need 3 points. If we don't get 3 points, it's disaster. We played well. We started off. Re tshamekile sente e tswa irile go tshimologong ya motshameko ra bo re le bonya mme ra tokafatsa tshameko ya rona phenyo ye e ne e re lebagane. It's a well-deserved victory. Neko United e tsene mo motshamekong o morago ga go tshameka maleka kgatlhanong le Chadibe FC fa Extension Gunners ba ne ba latlhegetse kgatlhanong le Township Rollers ke ipedile ga o le bali PTV Sport Siliphikwe re tswa mo go tsa kgwela dinao re le ba tsa karatim Luba Makotitsholofelo le Atan Rapulana ke bona bommampodi ba kgaisanyo ya monongwaga ya Botswana Karate Open Championship mo letlhakoreng la komite la di cadet kgaisanyo e ya ngwaga le ngwaga e ne tshwaretswe kwa sekolong sa Regent Hill mono ga Borone sefatso wa malepa ka dintlha
kgaisano e ya ngwaga le ngwaga e ne e tseneletswe ke batshameki ba feta 300 ba tswa mo ditlhopheng di feta 15 mme ba tsere karolo mo matlhakore a komite le kata la borre le la bomme ba dingwaga tse di simololang ka tse 5 go ya go tse di 21 mo letlhakore la komite la cadet la basetsana go ne go gaisana batshameki ba le babedi fela e leng yo fetogile Mampudi Luba Makoti Solofela wa Top Flight le Anele Whelan wa Village Karate Club bobedi jo ba boa butulana gape mo letlhakore la kata mme Makoti Solofelo a ikgapela go uta fa Olin a iponetse selefera. I tried to remember what I was learning, put myself in a familiar environment. Nka leka go gakologela tsotlhe se ke di ithutile mo ikatisong bogolo jang go tswalela modumo kwa ntle. Ke itumeletse phenyo ya me ka ke ne ke tsogile fa ke simolla kgaisano ke ya go ipaakanyetsa ga Boron Open kwa le gone ke solofetseng go tswalela ke dira sentle. We get the same results, but I know I can. Mo letlhakore la basimane ba cadet e la komite Atan Rapulana wa sekolo sa Boisoko Junior o fentse go uta morago ga go fenya dintwa tsa gagwe tsotlhe tse 3 ka kgatho. Maemo a bobedi a gapilwe ke Gaola Tlhase Rurubele wa SSKB Champions Club. Starting from Monday ke ntse ke ikatisa thata go simoleng ka mosupologo go ipaakanyetsa kgaisano e mo go neng ga mpha nako e ntsi ya go ithokeletsa kgaisano ka ke ne ke sa kgona beke e fetileng ke ne ke berekela thata mo go baakanya diphoso tsa me. Correct my mistakes. Mo maduong a mangwe a basetsana ba ba go tlase ga dingwaga tse di 21 mme re lebile letlhakore la kata Rorisa Lekgela wa SSKB o fetogile mofenyi mo letlhakore leo morago ga go thoka mogaisane mo letlhakore la komite la under 21 le fika Mpipi wa SSKB Karate Club ke ene mofenyi a sina kata ya bomme e fentswe ke Thatangwa Motsoko mo letlhakore la borre Setso Sebina ke ene Mampudi mo letlhakore leo re lentswe kgaisano e tshwara ngwaga go ya ngwageng ntle le morutloetsi morulaganyi mogolo wa kgaisano e Sensei wa Kwena a re kgaisano e godile fa go tshantshangwa le ngwaga go fetileng ka go iponela tshologelo ya batshameki le fa ba lebano ke dikgwetho. The attendance ne le go godimo tota go supile kgolo hela go godimo even the quality ya the athletes tse di tsileng as you know gore previously in the national team selection so most of the national team champions ne di le gone ha tse di selectilweng so tota kgolo ke ntsi thata because we had more than 300 athletes ba haya shiha all over the country ba ga Sensei Union ba shiko kae ba bangwe ba tswa as far as Phalape so mo ke kgolo hela tota e go godimo even the numbers and the quality of the tournament ke go godimo. Lekgotla la Botswana Karate Association le tla tshegetsa kgaisano e latelang ya ga Boron Open ka motshegano monongwaga. Tshegofatso Malepa PTV Sport Gaborone. Tsa metshameko tsa nako ya bosupa re di ba khutlo gone fa mepele fa re kgaogana a re lebetse nne di goga kwa pele. Setšhaba se gakoletswe go tshwarelela mo tumelong le tsholofelo mo pakeng e thata e lefatshe leno le itemogelang bogogi jwa kgaolo ya Chelsea le bokopiwa gore bontsi jwa ditiro tsa lenaneo la ditlhabololo tsa kgaolo di neelwe dikhamphane tsa kgaolo eo. Mo go tsa metshameko Luba Makoti Solofelo le Atarapulana ke bone bommampudi ba kgaisano ya Botswana Karate Open Championship monongwaga. No kwa bosupa wetsho ne re go tshwaretse hela di le kalo di ba khutlo temfa a batepolwa pi ba latela mme moragonyana thulaganyo ya Family Feud e tabe e ntse tswela re tla kopana moragonyana se ka basu. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination.